Ntuko ni ya ithatu mweri Juena mwaka juangiri Jeremy Rongwere na ithano. Mukiranga thoshe mwanya mutegero Meru TV. Ntere cionthe irawetete na mbere na gukenera na nkuruki gutegera mibango yetu. Getika ya nwethirete uri na ntuko enjaga ya Alhamisi. Mbithironge kugwataga ugeni tutegere manto kathumba. Ure kwethirete gugitinda are andiki betu banteto bethirete bakiamba kambi gutigira. No kwamukira nteto cionthe ura chikureikia na kumera. Onba bataga Dennis Mutuma kugwate ugeni kiri nteto cietu cia Meru TV utuko. Twambiri na ripoti ya gicigo bunge gya South Imenti nera ikarobia mwingi ntere chienkwene ikarobira bikubanga enwe ebyo gutigira ate ne bakwariria mantu jeki gukurukwa kwa municipality ya Nkubo ikarobi ibiremero gwetana mbere na babona nyuma ya nkuchanio kumera agategatega kariba ntere chia Taita amona atongeria bantere izi kagiteno kau akariba baba ntere chia Taita ne bonekene kumeneria mujumbe wa ntere chia South Imenti Daktari Shadrack Mweti bakiuga no wethiritwe agitongeria kuinyiria akariba nteriji chitaita na nkuruki ekotigira ati bakethera bagitunywa miunda yao. Jeff agituma no guturugurira na ripoti unanjira entariru. Kuma South Imenti twerekere munga gicigo bunge kya Buri ni area waki bo Industrial Park ira erigirwe kana yethirwe ikirugurwa nura wari waziri wa India na uguri Moses Kuria amwe na ore wari governor wa Meru Kawira Mwangaza nibonekene kurega gwitana mbere kuringana na kariba ntere cia Tutwa ni bethirete bakiuga ati Industrial Park izi ne batere kwithirwa igiakwa otora bekiro wirane ni Moses Kuria amana Kawira Mwangaza bakiuga ethirwe igetana mbere na gwako ne thirikari igatigera ni kwandika antu baba ingi na nkuruki kwa mbeo mbithi ngugi. Industrial Park izi yerigeri ugwakwa ndene ya wandi ya Mugae Ruire rwarera kiri gicigo bunge kya Buri. Mwende olaiboni kuma ntere cia Buri ari na ripoti unanjira entariru. Nyuma yora wari minister wa Trendi Moses Kuria kururia Industrial Park bawatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru na kuea kwa Mugae Ruire rwarera Buri riu akariba tutu ibachumiritie kuote kento ya keubona Industrial iji ito kuiweka kwa Ruire rwarera ito iji gatethia na beto muno baraba bathiritie nya skuru beta bandi kono indi monkana ndi otetwigagwa na kinyite anganendereaga ngetendereaga na nyoto weto andiki nao
utebo tuona bakiuma beta baandikwa no na tutija ofa seat ale kinyite tuzikumenya kinyite ni kuro 75% lakini uto kumenya nontu ote anto baumana beta batuira ni ata gukinyite mwangari tinao Industry Park ndaigerwe nanto bakamatona mbasi menya mbona kanto bakamatona mbasi mageta ntuko jime mbesa chitango ke bakamatona mbasi we beta no ba baronji ba Industry Park ne mena ntoka thima nyumba yegeta nyumba nko thima lakini utaka ko bya thithwa Industry Park amigagwa ekegwa twara ndione na kethi endo teo oteke tutakira kira 75% ntete kala 75% ndo temona tani ngwanda kura demo bundi 75% ikenda tukarataka tukubenda inda na tutuga batuigerwa kyano ndoteba murungu. So Industrial Park ira ni njega muno ni kyo kiega muno kira kiretindera riro rera ni nanchi katho kire thirikari ya county no tubakona Industrial Park yu yakwenderea riro rera no tugatetheria muno arimi kumba kureta maketha jao amwe jakathirwa value addition na rio tukionte kira kire mo kithirwa value addition ikiongaira value na gikomba kuongera kinya mbechira iro antoro ngiringia ndia gitete processed ndio ukaomba kwendia na bei iri kulukiba kwira thirikari kethira kwiyone akangwe na mpuini kenda itana mbere obaguna kwendi bwatu ikiojura itwandikirwa na betu batonya kuto find kae ni nyinto bietu tukaikagia kwina bigeta kuraja nikenda biashara chetu igokira Keja gwakwa na wendi bweka karabo ka kaojora me batu kwithore kari invenfit kira na baroire rwanda kana meru kana Kenya kwa jumura yakitwe nega igakwa na ndi ukaya kwithira gutina manzara kuja shamba ingi ya kuchwa muntu me kwina bara bange bakuya bakaringa jaja kwa bakona kitu kidogo lakini ekeja gwakwa kaojora ana beto bomba kona ngugi bantwara kinya tutingo tumabundi tomba kona ngugi bantwara ende itotiga kwirwa to akairwa Industrial Park na kanywa gitu kwenda kuona yakwa na kiujura nege kinyanira iromba yakwa ni irikangwe na mpwe no ntwereka eketheroterio munene muno wa ruire rwarera no tukumenya antu bamwe babethe baruire rwarera bakandikwa kiri Industrial Park iria na ikomba kwithirwa iroterio muno no twega create job both kiri bara bakandikwa gwita ngweku na kinya kirarimbara bakuri mandene ya area iji. Reporter Meru TV kuma ruire rwarera gicigo mbunge kia Bure Mbita wa Mwende Walaiboni. Katho cia mwanya Mwende Walaiboni kuma ntere cia Bure nonto bwa riboti utwerekere munkantere che Gembe ni aria akari bantere che Kilome Kanuni Gembe South ni bashumiri tena muthuro jo munene na kuonania kumeneria MCA wa nterezi urawite keneta Josephat Mugambi nikiraba kuga ati kwina ndaracha yethirwe ikimomoka na monkera na ndaracha itethirwa igicokanirwa kuringana na karibaba niba gukurukira kagita ga komo kagita na karaba kwenda gutumira ndaracha na kinya utoro bwabo kethirwa buri ugwatine nera nande barombete mujumbe wa ntereche Gembe South John Paul Mwirigi gutonyera na kubatetheria kuthondeka barabara hizi nikiraba kuga monkera nande MCA wa Mugambi neka aremini ko bathondekerayo Mugambi kana murithi waba arina riboti una njira intariro akari na turi banderone ni baumirite na guteta ni ndaracha bakuga ni ndaracha ira ithiritwe basumbulite muno na kubathangikia tethia kuma ntura ya Kilome ndaracha Kanuni ward athimba sublocation ntura ene tawa Kilome tuo bato tingetwenga koro to yana nko ka to yanya to atia muri majora to kana theri to tena nko seto segurua alafu tore marwanda batu ando tore gwangunia mana yale tore gwangunia mana tano no ntobota njireo dinya nara la miere iria barombete MCA orutero Kenya Josephat Mugambi o amwe na county government yumbe kubakira barabara hizi o amwe na ndaracha hizi nikenda bakomba kwithwa bagita ngugi ciao no kuibubuthu ingari cia wale acio na kume kuna utebo tona utebe ya kinya ko bwethia itali pewa uto do moria nete okene sana kethira to amuringire kula to thukia ndaracha hizi kithaniro ni ndaracha irete nkucanio inyingi muno no ndo bakwirikana ati ndaracha hizi yakitwe ni ura wari mubunge Otero Ruku Makaraja ora wijikene ya mithikari nturi akite iri barabara ya gwitana maguru ndaracha yeto bado tokari yaremi ne ombere kunwa iturarita katapila na rira ya unirwe thai tuona kinyamara yo kamatamirio gwita kuri matwita njire kimongoro muntu rauna iru agare athiringi 50 ruare are athiringi mana ile ende itwanya marire ibou
na ito kuromba mheshimiwa Mwambi Chamani batwakire ndaraca no ndaraca twakiri mheshimiwa Lentore neta gere ngare yare futi mburenji na raya ombere kuno bathi twonete kinyamara ntukwenge ni raunda ikingi bina bikibiki nda ukura nyinga yantete tenketha nreo andi karagita kara kenjaga barabara karirikana ni gakurukirira na karatika kauna barabara na nikyo nuntu akaliba rutera ruba kuromba nikenda bakomba gushokerwa ndaraceje kairi na bombe gwakirwa icoke nikenda bomba kunu kuya betite miundene yao rutene rwa kianda batu twang'ang'ene ayo muno yakwa twena taru ndaraceye ngeyire kunwa imacini kinya karavati kana mbearambu otekinyambi tobwethere tunya karavati ito muromba kwa sima mbera toterandamana amegisu andrase tokwana kinya matiri weke akwa kenda to ameato na imani nwe negethere tera akwa totena imani nwe Tena ndo bange bantora bekera tumeteto na to kusunguza to yeye Mwambi Chamani to waka kwa ndo to bwethia tu na kenda to menya gweta mundene guma wa ya to wagira na thai to riete mwanga to kona ate ko to wagira ndaraca to mwantu ko mwanja na kethira te bwithwa batu tukandamana ai to kabira da mwiso kulema kinya bora kwira wakilike mutie gitajibe kuoa wo wachibe kuoa murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigoni ya igembe nderone tukirekana na riboti ya murithi wa ba tutegere riboti ingi ara seneta wa county ya Meru Kathuri Murungi urekinyanwe munini wa speaker ndene bunge ya senate nethiro akiriungira thoko ya Mwichione ireri ndene giciko bunge ge South Imenti thoko ira ya rugurirwe ni Rais William Ruto kiri ndionga yawe ndene county ya Meru mwaka muthiru kuringana na senate ozo naugite ati agatigira na kuriungira miradi yonthe iria irikite kurugurwa ni thirikari ya Rais William Ruto aja ndene county ya Meru. Jeff Wagutuma nethiro akithingatana na seneta ozo na gutubanganira ripoti na njira intariro nawe seneta wa Meru Kathuri Murungi na ora ni munini wa speaker kiri mbunge ya seneti arua na ariungite kiri thoko ya Mwichione thoko nayo yambiritwe ni President William Ruto kiri ndiunga yawe ya mwaka muthiru akiaria na kameme ka Meru TV augite nandi akethira akiriungira mirandi yonthe mathoko nayo yambirite ni mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto ani hapa ya rais wetu wa Kenya kuona ore ngugeje ikinyite na ibo kurikana itware aja rira twejire gwikira igare musingire ari nyumare na twarugura twa nguwe ni ambiri na kweli naro ikuruketa Mwichione no gutambua Mwichione re ujwe na maendeleo na Mwichione te Mwichione zozo wale atubanda aja rwe Mwichione jwetete na mbere zaidi si kweli ibo kuona Mwichione jo kuona sura njega kugwerwa munono ntungugeje ikinyete 80% 80% getting kwero in the next 30 days tuko 30 atokuga mweri jo etano dokweje ikethera irugori negita nambere ekoro betete nambere ESP market wamefurahi si ni kweli nishukuru wale vijana wamefanya kazi hapa wakati tulikuja hapa tulisema vijana wa hapa Mwichione vijana wa Igoki wapewe kazi hapa like hapa Meru nitazunguka kila mahali kuna soko kama hii Voko miaka machege ni kwambirwa kinyo ndiro ni MP wetu aleo na betekaneria thoko une witate ni kwambiri inge ni enderete na ara kugwitwa Kirua ngeta no rojo mbite Mikindori mbite Kianjai ni kwambiria mbite Muthara mbite Kangeta mwanka Maua tukiona ngugeji cha national government under the patronage of His Excellency William Samoei Kingi seneta ujo na kugajaja ni matunda ja kura iria nkuru iria Meru baumire na namba nene na kwiringa mwaka jwa 2022 ngogeje bokuona eje ne ngoge kurira bwaringire 2022 aja Mwichione bwaringire William Ruto kura chonde cha president babo te kurona kabisa nte gwete gyarona kinya ithano so kurira twaringire 2022 icho to kuri wa thaiji ibo kwerawa
na tutumba kuma ke thirikari atuthurite nonto no ina mugate jwae jwetu thaiji. Kwa hivyo lazima twethira tuchanuki tukurewa thokote ukweli kwebinge bukenda ke thirikari iriku oeu nare bakiaria na bwakari bantura iji ya mwichone kinya bobonenie gikeno kiao na kinya kuga bageta na mbere kugwata mbaru President William Ruto. So sisi watu wa Mwishione tunaweza sema tumepata matunda ya national government ama hatujapata? Tunaunga mkono rais wetu ama hatumuungi? Na twake na mono no ntonu wa monene wetu oria na rezire eza ko tuita njerene atwakera thoko etho ngiozo toretaka inya twena are antarene togataka tio tokona nkoro cia togaitenderete. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Kere ripoti ingene ati nyuma ya rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto kurikia ndionga yawe ndene ya kaunti ya Meru ntuku ya igoro. Ntuku ya narua nonekanira gwetana mbere na ndionga yawe kiri rugari rwa Mount Kenya aria ethirwe agicemania na Kariba Ntere Shamuranga. Akiaria Ruto na ethirwe akiruguria miradi kathumba iria nyomba cia thirikari na miradi ingi. Nera Ruto ethirwe akiuga agatigira thirikari yawe ni kuingia mawirane jonthe jara yekire Kenya kagitene ga kampeni. Ruto akuthingatene na munini wawe Profesa Kithure Kindiki na atongire bange Bantere Shamuranga. Tumekuja hapa ni mambo ya barabara za hapa nyingi kwa sababu ya mvua, kwa sababu ya matatizo. Nyinyi mlijua ya kwamba tulikuwa na matatizo ya kiuchumi hapo mbeleni, na nikawaambia mnipatie tu nafasi kidogo ninyoroshe uchumi, ndio uchumi kisha kuwa sawa sawa nipange haya mambo ya maendeleo. Kwa miaka miwili nimeweka uchumi sawa sawa. Ile interest rate ambayo ilikuwa imefika 20% sasa tumeiteremusha. Ile exchange rate ilikuwa imefika 165 sasa imekuja chini 128 129. Ile inflation ilikuwa 9.6% sasa imekuja chini iko 3.5%. Sasa uchumi ya Kenya iko dhabiti, na mimi sasa niko tayari kuhakikisha kwamba barabara zetu zote zile zilikwama na zile mtaniuliza tuweze kuzijenga, kwa sababu barabara ni muhimu. Inarahisisha usafiri, inarahisisha mambo ya kilimo na inatusaidia kuzalisha uchumi, ndio tuweze kuondoa umaskini katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu siku ile anachukua kiti, bei ya unga ya paketi mbili ilikuwa 230. Leo bei ya unga imeteremuka 120. Wakati rais amechukua usukani, pesa ya Kenya ilikuwa ina exchange katika shilingi 165 to $1. Today shilingi ya Kenya imepata nguvu kwa sababu shilingi ya Kenya kwa dola moja ya Marekani ni shilingi 128. Rais kwa hivyo anasema ya kwamba kwa sababu sasa uchumi hata kama haujafika mahali tungetaka, kwa sababu tungetaka hata hiyo unga iteremuke zaidi, hata mafuta iteremuke zaidi, hata sukari iteremuke zaidi, lakini mahali ilikuwa 2022 sio mahali iko kwa sasa. Sukuru ya Tharaka Technical and Vocational College sukuru ria ambiriru mwakene jwa 2019 nithiritwe igikurukira mathina kathumba kuringana na aritwa amwe na arimũ ba cukuru iji kagitana karaba kwaranĩria na andĩki betu ba nteto nibethiritwe bakiromba Rais William Ruto gutigira na kuingia jama wirane na nkuruki gutetheria cukuru iji nikenda ikethirwa igitana mbere. Nkuruki kagitana kana rais erigeri gukinya ndene kaunti Tharaka kuma ntuku ya rojo cukuru iji nibethiritwe bakimuromba gutigira na kumethia National Polytechnic na kinya kubatetheria kugura mbasi. Dagara Waiguna na ripoti hiyo.
Tharaka Technical Vocational College yarugoriwe tariki 13 mweri wa mwaka wa 2019 Rais William Ruto kagita karari munini wa rais agarito baraba kuthomera cukuru na bakogwata ripoti Rais William Ruto na yetegechigo munge kya Tharaka ntugo ya Nchuma na muno akiriongera cukuru ya Tharaka University riri akubi na bokinya babakiojo gikeno igwethero mwambiria cukuru no Rais William Ruto na yete karibu nabo agang bakiromba Rais William Ruto gukorokera cukuru ino na ningeomba tu kwa heshima kama inawezekana our president apitie hapa Tharaka Technical akuje pia akitusalimia. Tumefurahia sana vile tumesikia anakuja huku na kuomba kwa heshima upitie hapa Tharaka Tech, si mbali sana na actually tutafurahia sisi kama student from Tharaka Technical Vocational College. Tharaka Technical is also just 0.5 kilometers from Tharaka University, so we are kindly requesting so that whenever you are passing, please welcome so much Tharaka TVC, visit us also. Igwarira bokerete kajokwera Rais William Ruto kuma kurugara cukuru ino baingi baraba kurukagera gibetherito bakiro thabega na namba ya cukuru ino no akarieta namba ya kuongereka araborete Rais William Ruto araba kuweta tawe mwene cukuru ino ko baraithire na kobetithia ngate gutwika National Polytechnic batariganire kinyiko mwira nonto tayari bari na bantu wa kaosteo iraba kuchiweta ta affordable housing ko batengera kigena bakiro ni kenda bona bantu komama. I would like to remind you that you are the founder of this school, this institution. Again, as the father of the TVET institution, we are kindly requesting that Tharaka TVC has produced so many engineers, so they might be considered in job creation. Remember the pioneers of the CDAC. We are privileged that you diverted the learning program from the NEC program to the TVET Act. Actually, it is really doing good, so we are requesting Mr. President, just remember all those and we will highly appreciate. Kama vile constitution ya Kenya inasema ya 2010, every county lazima ikuwe na National Polytechnic. Tharaka Nithi County haina National Polytechnic hata moja. Sisi tungeomba kama wanafunzi wa Tharaka Technical, kama inawezekana tupewe shata ya kukuwa National Poly. Hii shule ni yako, tunaomba utusupport na mambo itakuwa sawa sawa. Pia kama wanafunzi tutafurahia sana tukipata support kutoka kwako na we will be very happy. Alafu kitu kingine bado hii shule yetu ni kubwa mbati. So far hakuna hostels. So tunaomba utupe pesa kujenga na tunajua wewe ni yule mtu wa kusema na kutenda. Tunajua utatupea hadi tutashukuru sana. Amwene irasibi takogana ibago kurogera Kenya maraka kitaka mechedo kana kodi benchmarking kere institution ira chinge agang bakiririkania Rais William Ruto kwa na kobairaga kobagorera mbasi ya cukuru. Hapa tumekuwa na population mingi, ikifika wakati wengine wanaenda kusoma nje, tunakuwa na mashida sana. Hatuna gari za kutubeba kutupeleka industrial areas, na tungeomba tu support vile ali promise bus. Tunatarajia akuja na positive na akuja na positive answers kuhusu bus ya Tharaka Technical kama inawezekana. Tumepitia changamoto mingi sana, sio kwenda kwa shughuli either za drama, kwenda athletics, games, kwa kimasomo tena kwenda kufanya benchmarking shule zingine. Tumepitia wakati mgumu sana, sometimes tunaenda na basi ya secondary school, tunaambiwa tumeenda na basi ya Aero. Sisi kama wachezaji wa football mostly tunaumianga sana tukienda sport, of which even our principal ana struggle a lot kupata bus. So ile kitu ningeomba mheshimiwa, tafadhali ukikuja tukuje na bus, and if it will not be possible tunaomba bado positive feedback from you. Hata kama si saa hii, we are waiting. We are just reminding you of what you promised us last year. You promised us a school bus, and we are still having hope that it is still in your mind. Kumagejiga munga Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara waiguna. Tuchokere kire gicigo bunge kia Buri ndene kaunti ya Meru aria akari banjuruta ni bachumirite na muthuro ju munene na guteta ni kireba kuga ni kuthukanga kwa barabara ya Muti
ni arabonenie kurega kung'anero kwao nontu barabara izi bakiuga nithirito ikibathangikia na mono kagitene karia kuri na mbura. Kuringana na karibaba barabara izi ithirito ikibachumbura kwa kagita gakaraja aria barombete atongeria ba county na Kenya thirikari nene gutigira ni bagutonyera kubathondekera barabara izi nikenda bakomba kumitumira na bagakarata kari bangi bagishigo bunge kiu kia Bori. Akaribanjoro tawandi ni aruirirwo rera gicigo mbunge kia Bori ibaciumiritie kwariria barabara mutira bakwetitirika Buru. Marietho jakwa mbitawa Kaime kumite ruirirwo rera ward area Njuruta aja turungi njirene gwitwa Mutirondi kuma gwitia Monka ikagwatiania andu bakitwene ba Njuruta na Nkando. Njira hii yetu mono changamoto nyingi mono nontu ikikarania irone atongeria nithiritie gita rinene mono nontu batu nandi kinya changamoto ira tukurukira kuriura ikabindi umire nyao au keweterete ntaka inyara rieto jakwa Ilafton Mutethie uni kuringana na njira uria ikai ithai mbumirite na ruo tekyo ndirathukuma na atongeria betu bakarite uana ti batu tukarite uana na atongeria bakarite uana jonturi atiumba ko promise muntu gintu kana ugo no gweta inya goko no ura gukai lakini uta action ukujukia ukona naja uju tari bizana jonturi na resources ni nyingi inaoji umaga no ite gutethia kariba naja ireta gutethia antu baguntu kungi marita yakwa Nicholas Mweti demogari wetu rariria konyo kira giatuma mumira thai utiona njira u nandi ko tukuithaithia njira utiona kumira nandi tuga twambe twatinda turia kari 20 tuga tuithe njira angi twiki kana no arito bona gwitaira skuru na kiri mathina kathumba yarabona kumira alafu kumiri into kana baraba umirite gukurukia muntu tuge kethera ithoko weta kana tuge isibitari muntu akwenda gwita undu bo ibo rito jontu nande ya bindi andu bo kamate bebo ukamato rande no kuigwa inyajeria ri umerua na antigiri ngari tumbo tonya bikibiki tumbo tonya na alafu njira ikayo bikibiki ikathu ni kuthukanga muno njira cia tuithuki muno kauma Njuruta kwina Monga konyo na kuja kumira ramini ya njira uri kainya muntu ora muntu manto ja umaire nyaje ku utombo nyo muthika ninga baka mata mwire anjara inyari to bongo batikumba gwita skuru no ndibo kira gwita ndoje utinjira inyari mo bongo bakeja bachere no ndo batikumba otonya skuru je Mutirondi ni thuki muno ina maguru naja ugakuruka na umbere yani nyote umba gwitira na unya maguru na rieromba riokere thirikari amwe na atongeria mwanya ni ubalikana no babwitheria barabara eu katuge twathurire atongeria betu inyabo kiu bathurirwe tiga muntu erewe imbi athurirwe ikeja kwithirwa muntu athurirwe yani mauntu jawe kiwe ethira na right iria cia kwija kugitora ugite ndiromba atongeria betu baraba twathurire taumire rukiri sana gwita kubathura itu ibatuigirwe kia buru amonya kethera murungu no atuigirwe kia inyabo ibatuigirwe kia no ndo batu twathiriria kirere yetu tuithirwe njira iji tutige kuthangika kinyage ni bari jabakarigara mono te kanjira jeje ite kayo njira kayo munda nandi turi thirikari yetu tutegere njira jaiu kenda inya ciari na inya batu twingo tubaringirite kuri batu tutegera nontu ugeta janara bwa kithona na are guru kuno njira ire mibwaga njatume ito aringite kuri tubati utegera tukaremera njira thirikari ya kaunti yetu Meru batu thithirinya to barabara ya twetu ututagera inya maskuru jetu jathithithwe utwikira stima naja batu tukethwa tunganiri kiripotera Meru TV kuma Bori mbita wa Mwende wa Laiboni kuma kiriri boti ya Mwende wa Laiboni turingia gataruge tumwe ko twerekere Monga county muturira ni county ya Tharaka Nithi
niara akariba counties ni bethirite bakirombo kwithirwa bari na thiri urumwe na ngwataniro kagite na karabeterete Rais William Ruto ariungandene counties kuma ntuko ya rojo kuringana na bamwe batongeria bara bethirite bakirita ntumiri ezi ni bethirite bakiuga ati akari bethirwa bari na thiri na kuthikira rais ni abakethirwa bagitigirwa manto kathumba jaja gatethia counties bamwe batongeria bara barombete thiri ndene counties ni amona governor wa county Tharaka Nithi Muthomi Njuki mujumbe umwe kurundene county Susan Ngoge Mwindo amona umwe wa muthoji wa siasa ndene county jikeneta Nicholas Mwathi tutigeria mathaa magutara Rais William Ruto mbakwethorwa gikinyokaga gicigo munge kia Tharaka ntugo ya Rongo gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki kagita karako riongerete thokia gatunga kuona bora yendere gwakwa na ititembetwa kari gutigeria bakwebumeria ntugo ya Rongo kwamukira na gukenera Rais William Ruto hamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki arankorogia borete gutigeria bakwaigathiri Roti tukia Muthomi Njuki roni tuku ya ntumaba Nithi na roti kwa tuna mugeni wetu wa rais wetu na rais wetu akethirwa ukite Tharaka constituency ateke kethirwa ukite nontwa thokweno akethirwa ukite kuona ntumaba Tharaka constituency lakini lazima aanze bahari kwa maurongo au beauke alude inspection ya mujengo baria ikinyite kenda wauma ututhibara barabarani atwaririe viongozi bamwaririe nimenda kumuromba wa gitio runta na ruyu anokegwa wena muntu waku uri bangite ukaringira mbe muringire mbe zaidi ende tombe runta na nyibite kabisa na naringa mbe utikagite muntu kaugirirwa thiinwa mugutano wa rais no toloka bila kuringira kirere maria mai Nairobi tema menya na tofauti ya kukugereria mutongoria kugereria na kugereria rais ukiugereria oroka ugereria Muthomi Njuki na kugereria maria mai Nairobi makuona mutandao mkaua mubutano wa rais ni awirerwe gato maria makwenda kuona na gisiasa ntuko irebo no rais au maro yo anauke goteaga tiago huko mingi zaidi. Kesho ni siku ya rais na viongozi wote wala kanegro nafasi alokegwa leo alokwa ni chama wa thoko wala kanegro nafasi wote kwalia uringire mbe ukenete nturokia thoko ya rais aga tugezo kutego naringa mbicha rais yadi bantu beta kwa Nyeri Ulingo Stadium baria kurira muntu na ngoche aringirwe mbi ine mara marengerwe maina tetwa tukekana tetwa ndeto iri watambaru na gukinyeri mujumbe mwakoroga kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindo wamwe na mukurani wa manto ma siasa Nicholas Mwathi botikene rubugera nkomango kwe botikene rubulekae ona ndambu botikarie aga wetumae na mote uti mutheri we na turamba ku anto bare tuko na muthenya bakero bwathi Susan Ngoge mundu atikari muchemani uyu nunde buromba neshima rimwe itukarana ndo agoku tutikathi konya munene ru wayaro mugira nkemi oti kwa mugira nkemi ki no twendere rabo kaugare are anto bara bato bendagira ba Profesa Kindiki nae bakaukia abo kugare are ba ukibalingane na manto mange mutoke president aye Tharaka ya Kindiki enga na no rongo moro mundu bokugagere ende ato batia menya kura kundi athire kumecho neshima rideri uti bantu to baruganira mto kore mbesa kwero dio kugere muntu ere wala roba rekia baendoka jumosi tukathi kugania na tuganagira aya rwatu erire barabara ino kathie wate urangeti wate shauri edi mwaka gatonga aya rwatu erega kinyi erega ngambe mponire kaya mukodima edi kwa gatonga aya rwatu erega mukone gakware atore ya kalanga chini karudore na stima chieto na ndoi chieto na mantu mamo ndia getirata atoria ende tukaribiseni rais wetu ndegore ya Kenya aye Tharaka Nithi no ntobwe shimare andaka yeto yeto wakethorwa Kindiki bo wetegeria no ntobwe shimare Kindiki rais wakina mama Kuwetegeria nonto bwa shimare kedoro Kindiki rais ya Tharaka nonto bwa shimare Kindiki
kwa uto kumukaribisha naye Tharaka naye Tharaka Nithi naria mantu monthe marakaria na turuthe maendeleo makomba turuthira nontu bwecimarirwe aruthire yaocagura mwana wetu atuika vice president kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV gĩtũ Kambĩta Ndagara Waiguna. Mutegeri Meru TV tucokere riboti ira tukari tukuthomera au kanyuma ya kuma ntere cha South Menti yegie ikaro bira bikwirigiri kuthithika ntere chenkuene bira ni ikaro bya mwingi bya gutegera manto jagi gukurukia municipality ya Nkubo. Ikaro bibi ni bira mara gwetana mbere na bobo ni nyuma ya nkucha ni gukujirwa gatigati gakari bantere cha Taita amona atongeria ni aria mujumbe wa ntere cha South Menti Shadrack Mwiti onekene kwithirwa akimenerwo bunene kuringana na karibaba baugite ati Daktari Shadrack nethretwe akigwatanira na bomwe ba makatero ye kuinyeria akariba ntere cha Taita na baria niende miunda eu. Jeff wagetumana ripoti una njira intariro na jumutema nejo mwingi tugwita maoni kiri mantu jege municipality nujuremete gwita na mbere bo ni nkucanio gatigati ga bamwe batongeria ba municipality jojo na kariba Taita ria jareti twarĩrĩtie kaĩrĩ ria forma ngabana aliku kawira Mwangasa twarĩrĩtie stadium wara tugatwaje ne 120 acres na 120 acres mbiga kwa sete ya thitherue ya runga meke 120 acres eto Vatikani ya kerwa ke ekegana na community jene 120 acres na turuga batue akariba Taita public participation yere tinarua tukuregana nio ndo mantu ya tuithe kuthomera waji tuije na ndo bathuri bathuri antunya bathuri antu Taita ando umeta muri atine bo macharia beta nkonjiro ino umeta bathura baya kurunga merae ko bathu turi antu kariba Taita tokurega mantu yareko nonto municipality jojo ta affecta antu Taita ke jara affecta monka kariene jaga affect monka centroiment jara affecta gwitia monka rogerene endo wana ara fairire kesi na uga wate kwenda municipality ndori ate Dr. Shandiraki ikatuika kirimango chine wengwa kuona municipality joto fakiwe ogwe we oita kwa area antu beto tuko ibagorera nchobi nambi otomete antu bakubejo bagorera nchobi nambi okorokia municipality nangu abatu tukoraga municipality nonto jato aretie ijoba kwenda to jago korokia na batu twajoraga na tukora no twajete gotonya maria nonto intobia twabejete gototunya na tukoraga atue riria ntumerie je yaumire ezi ya chata baugire erege public domain kuoguo geta kiri poto no batikurugora no kathoma thimu eku bagweta bamburoko poto twageria go scroll yale maburu atweko tethoma lakini ogoro twaromba murungu okere mara yarugoka na twathoma manto za wanu 20 chatekerikere chatezi anto beto nandi na mugambo jumo jantigiri ni bamenerete bunene mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti nonto mbesa irere gutembea goro tugira Daktari Shadrack Mwiti naranenkerete muntu gwetwa kiumpempe kinoti Mwangare anenkero mbesa aranenkana ira ngirijere na kinoti njikei barathiorokete na ngare kwamwe benenkana ira muntu 500 na ukethira gintu kiki charity begins at home ukethira municipality jo bui kinoti njikei abweri gwikia nyamara jo muriatine koguo ni kuuria akariba Taita nonto bwa mbecha iji mbasare itakinya ndene ya South Menti mbecha itakinya ndene Taita ana beto bonde batena mbasare chukuru chiraingirwe na mbecha iji kuona kiongozi utu athurire na kura nyingi Bwana Shadrack Mwiti MP wetu tumwendete muno na kuona mbeca cia gwita 200,000 ja kweja gukandamisha antu Taita twauga na 2027 ataenda must go oni narua kandi na kulmaka guku nene nontu bwa our area MP wetu Dr. Shadrack Mwiti mujumbe twathurire na kura nyingi tukiuma area bajuju betu Taiteje tumiria baba betu ati narua no kweja na mbeca
abamami betu na baba betu bendua no ntuwe ngugire anene parliament yu atura abakuruka iria President William Ruto mantu jaraja kuinyiria wananchi bamami ndene parliament uni ntumbo kurukia gintu gikeja kumisa mwana kwa bandae ambura ya ndandi gintu ki okuruka ya na benefit ireko ndori atiri Dr. Shandiraki ikatweka kirimango chine wengwa kuona municipality jutufa kiwe ogwe oita kwa area ntubeto tukuiba korera nchobi nambi otomete antu bakubejo bakorera nchobi nambi okurukia municipality kirigeria letu le kumenya uma mantu ja kuguranira nchobi ritichiere matunda nyuma ya Kinoti GK na Mwangari kurega kwaraniria na kamera yetu ya Meru TV nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tukirekana na ripoti hiyo ya Jeff Wagituma twerekere ntere ingi arege kundi gitege kithirikari kira kizikene eta njia mazingira CBU bagwatanirite na anene baukaria ntere cia Kangeta nibashumirite na gutigira ne bakwanda miti na kuthirunkira kirema kira kizikene eta kirema kia Bwathene kirema kira kiri barabara-ini alare gwita Kangeta irenjire mwe ya gutigira ati muthetu uje tukwina mabarabara-ini kuma kiri kirema giki ni harana ndi atongeria ba ikundi giki barombeta kariba ntere cia Kangeta gutigira bategutama miti ndene kirema giki nikenda gukethirwa kana bakethirwa menyera rera mukiri wa Nkonja na ripoti hiyo. Tukiangalia hii mlima ya Bwathini kwa mfano haina miti. Ne kundi kiteke kithirikari nikyo kenjia mazingira CBO ne bawatanirite na nene baukaria areo DCC wa Kangeta amwe na Forest Rebanteri senyambene wanda miti kirima kia Bwathini kirima kira kithera kikiumoka mu. Tithara tuina kampeni cia kwanda miti kirimene ki no tukirimene ki ya maingi ki na maana roi kikathika families kuma rongone kwina moba itwana nau ituonete thina lakini kwa rende itukuona thirikari ni uturikana no tu amite na ruare awandizi na turomberete mite ngiriri nyo thai twithite kwanda kirimene tukana kujukumu yenye mmesikia tumetoa na rais wetu ya kwamba tunafaa Kenya mzima tupande miti bilioni 15 na kwa mkulima anaimizwa ili tuweze kufikia hiyo bilioni 15 apande miti 300 kwa kila planting season kwa shamba yake. Kwa hii mlima wa Bwathini tumejua ya kwamba kuna tatizo kubwa sana kwa sababu miti sio mingi sana, mshajaribu mmepanda, lakini kuna fursa ya nini? Kuongeza, kwa sababu mkiangalia barabara vile inajanga mchanga wakati wa mvua, ni kumaanisha ya kwamba hamna miti ya kutosha ya kufanya nini? Ya kushikilia mchanga. Mvua ikinyesha kwa wingi kunakuwa na nini? Mchanga inakuwa mzito, inateremka. Ndio ilikuwa imefunga barabara hapa, mnaelewa hiyo. Kwa hivyo msione kama ukiwa hapa unaharibu wakati wako. Hii upanzi wa miti itaenda kusaidia tena sana. Ende bakiare ne bawete monka thaino ntu ibethirite bakianda miti mnwera ya kintuira kwa itare nene ne bonete baita ya kwanda miti no ntu season ye kirima keke tiramba kwithira kikinyonyoka mu kinya kirima kira urakia itana roi ndiru akitita na roi kinya twitite mbere arabu kona ngaira cionthe ciura citura kuthika barabara ngari atura itugiluka tukara thina sana jirene lakini tuona baita no ngongo rongo rutita roi. Tumezoea barabara zetu kufunikwa na debris kwa sababu kuko na loose soil huko juu, watu wakilima ama mifugo ikipita, mvua ikinyesha inaenda ikiteremka kwa mashamba na maboma za watu. Kulikuwa hata na incidents ya maporomoko, nyumba moja iliafektiwa last year. Lakini kutoka tuungane mikono nimeona positive output na noanda tuko hapa tena tunapanda 2000 trees leo. Riu bakiromba kirima kiki umbe kwethia kikimenyero amwe na mitira bandite kwa na muntu tora kurethia rwongone na no tomato na Meru iroe ruare to na anene beto na ndio weto itokwenda oyero atua no ndo na to sumburite muno to anda miti akarethia miaka ne mingi to andete kwau anene beto ona imanto yau ya muntu kendare ka kurethia rwongo kinya getha imunde iwake atiomba kuthiria raia yonthe no ndo bamundoke tutumba kurona antu kirimene kiu lakini thirikari iri ono ndu kuona twina ofisi yonthe thirikari batu watiogaria kirima bara baritha cia ng'ombe rongone na nje baritha cia miunda ya antu na utheri. Tunaweza panda miti lakini tukichunga miti, tukikosa kuchunga itatusaidia kweli?
Hapana, tuchunge kwa sababu sisi ndio inatusaidia, kwa sababu tulisema wakati huo mwingine hatujui ni nyumba ya nani itaangukiwa, si ndio? Itakuwa ni hasara na kazi bure kama tunapanda leo, kesho inakuliwa na ng'ombe ama inafagiliwa. Si ni kweli wa mambo? Hii ng'ombe ni ya nani? Ni yetu, si ndio? Sisi ambao tuko hapa, si ndio? Hakuna mtu ya nje analeta ng'ombe hapa. Kwa hivyo, kwa kauli moja sisi wote tukubaliane, hakuna haja ya kutatiza mtu ama kushika mtu ama kufanya nini, kuonekana ya kwamba tunaleta chuki kati ya jamii. Kwa kauli moja tuseme ya kwamba tutalinda hiyo miti na tutaweka mifugo kando mpaka zikuwe nini kubwa kabisa. Tusifanye kazi ya bure, tupande miti. Kazi mzuri sana ya kupanda miti, alafu sasa mwingine anakuja na mbuzi anapitishia hapo inakata. Itakuwa tumefanya kazi ya bure sana hapa. Kwa hivyo wenzangu, namuomba sana kwa unyenyekevu, tutunze hii miti, tuichunge, ndio baadaye miaka inayokuja iweze kutunza sisi. Kiripotera Meru TV kuma bwathine njia wa Ndigembe Central, Mbita Mukiri Onkonja. Otore okero manto jaja jegie kumenyera riera mbeo mbithi muthenya janaro ni bashumere na gwitana mbere na kwanda miti ndene ya kieni gia ntere kieni kira kethagirwa kiri mutindo ja Kangangi aja kaunti-ini ya Meru. Bakiaraniria na mwandiki wetu wa Nteto mbeo mbithi baba nibogete ati bagetana mbere na kwanda miti kinya mathokone na nkuruki ntere mwanya mwanya cia kaunti ya Meru. MC Mwitonga nethero akigwatanira na gikundi giki na gutubanganira riboti una njira intariro. Gikundi kia ngwataniro ya antu babethi ni bombite kwithirwo batirimanite kieni-ini gia ntere ntuku ya narua, na ni aria bombite kwithirwo bakitheria kieni kiria na bomba kwithirwo bakiuga bo bagetana mbere gutethairia na kuiritira. Kemari yetu ambetagwo Mark Davis Munene. I'm the founder of Environmental Action Alliance. Area ne youth rent organization. Na ntuko enarua ntuko enene mono area toeje teaja ndene ntere park kana bustani. Toe nanto mwanya kuma ke different institution kana organization. Batonya kieni ne miti nera nare eguru nare bakaia na baia bakaeta kwitha into nau na ndi mantu ja itukuromba thirikari butukarie na bumenyere kieni giki nontu na ndi tukwenda kithirwa kiriro karie ne bwenu. Toe nanto banema, toe na Chamber of Commerce, toe na Kenya Red Cross, na toe na the Fourth Estate, na toe na the Youth Council Emeru na Yulei. Nkwenda kubashokeria nkatho muno nontu bakona ibwega tweje toe amwe tujumike kumba kutheria tauni yetu nontu cleanness yetu responsibility ya kila mtu. Ria twinde tukomba gutake kana kujoke responsibility ya kutheria tauni yetu, biashara cietu na aria tugwitira ngugi na nja cietu, no tukomba kuona tukina kiroto kiria gia gutwikia Meru County ya City irio tukomba kuona gikinyanira. Ibwega marita mbetagwo Dominic Kiremi, ndi Secretary General Meru County Youth Council. Na aru ingucokeria youth na ikundi bibingi bionthe biriaja baria bete tomba kutheria tauni yetu na tuanda miti ku make sure ati to keep our environment clean. Ko eje ne our governor Reverend Mutumanto Ethinkia ambeta kuthura champion mono manto jotheru na twe youth para ba support thirikari je nto Ethinkia the Meru County Youth Council twachumira ntuko ya narua to join biama bingi nikena tukomba kutheria thoko cietu na tomba kutheria papasere ntere park nonto ni aria nto beja guturia kinya our visitors from outside no beja baka mauturia ya tourist kuni bati kuthura etheri na ni office ya Meru County. Mbeto Peter Murega Karia. I'm the assistant chief Tonto Sub-location. Tonto Sub-location and then Ntima location in municipality 1 kana municipality division. Mbere mati anjokerie ngalo gikundi kia environmental initiative in collaboration with the Meru Youth Council, County Government of Meru, Kenya Red Cross na kama no ndo bako na 8 feet. Okuja beje bakite kintu kitwa environmental clean up day ambayo inasaidia watu wetu sana. Hii uwanja ya Ntere Park imekuwa chafu sana for a long time, but for now inkuona initiative bado kia yani kile katika kidheri. Sasa mbeta Masika Redhi na the secretary Meru Youth Council.
First of all, kwenda kuthank youth nontu bosiritanĩria tukuya kutheria Ntere Park na kwanda mite. Then secondly, and thank supporters barabonde wenye wamekuwa sponsors. Marĩtwa mbĩtagwo Patrick Kathurima kuma kĩrĩ Kenya National Chamber of Commerce na arũ itũgwatene na Environmental Alliance. Tauni ĩjĩ yetu ĩtĩte gũtuĩka city. Tũtĩre ka city ĩtonywa ina ruko. Tũtĩre ka city ĩthirwo na biashara bategwatene. Koguo atukuga ibwega kĩrĩ bare bonde bachitĩre na arua twatheria mutindo jotu na itwenderee na nkoro eu na jau ni jonda ikia kuthirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Northimenti kieni ni gia Ntere na ikiona support ya youth Meru TV kuma kaunti ya Meru twerekera monka kaunti ya Tharaka Nithi ni aria thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi igwatanirite na gikundi gitege thirikari kiria kizikeneta WFP ni bambiritie mubango amwe na mutaratara cyo gutigira ni bagutetheria arimi bani ni ba kaunti ze na into kathumba bya kubatethia kiri urimi bwao kiri bimwe bintu bira barekete na gutetheria ikundi bya arimi bani ni amwe na bikibiki kompyuta na kinyaratiri cha kuthima into bya miunda kulingana na atongeria ba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi amwe na atongeria ba WFP baugete mubango juju njo gutigira kinya arimi banini ni bagutetheka ndene ya muturiro jo murimi wa mbogo nore na rogono ru iri njire imwe ya gukiria arimi banini ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi thirikari ya kaunti igwatanirite na Waundi Fundi programu ibaumbite kunenkera arimi into mwanya mwanya ire ogo bikibiki wiri baro na into bingi bibingi kaingo biumba kubatetheria kiri urimi bwago into ino kona muthenya ni partnership ya county government of Tharaka Nithi na the World Food Program. Kwa hiyo sasa wewe umeingia na umeboost. Tunaomba sisi kwa sababu kama serikali tunataka kusikia na wewe unaona yote kuja unapeleka Tharaka Nithi. Thirikari ya kaunti itongoreretwo imunini wa gavana Nyagamu Israeli yugite into bibi bigatetheria arimi ba kaunti no kurutha urimi bwina maumithio tuga gutuika murimi ukujiarithia mimera no rĩngĩ ukaga vifaa fulani kwambĩrĩria indo iria igatũmĩrwo mũgũndani indo iria igatamata indo iria ikauma mũgũndani gũthiĩ obici-inĩ biga records ya ũthaki ũrĩmi ũrĩa World Food Program tuna support farmers kufanya climate friendly farming, climate smart farming kwa sababu ya tabia nchi, you know the climate change. Aranwe munini wa gavana Nyagamu Israeli ugite thirikari ya kaunti ni irutaniritie anene kugwatira arimi ndeni ya kaunti ino. Lazima tuinue kilimo ya watu wa Tharaka Nithi. Tharaka Nithi is a continuous process. Wakati gavana aliingia kwa kiti aliendelea na kwa manifesto yake akasema ya kwamba lazima tutakuwa tunapea wakulima wetu mbegu na sio mbegu ya kawaida. Muthiani Muisraeli akiuga into bibi bigatetheria nene arimi kiri wira ciago cia ntugo gwa ntugo. And we want to thank God because of this big support from the World Food Program led by our program officer, Mr. Jerry. Because now you can see we have so many motorcycles. Why motorcycles? Motorcycles, they will reduce time wastage. Ukitakikana mahali useme utaenda mguu. Utakumbuka ile pikipiki ya Tharaka Nithi ambao imepewa partnership with World Food Program, unachukua unaenda mahali unahitajika. Katika hii mradi ni kufundisha farmers wapande the right time na wapande the right crops, drought resistant crops, na ile chakula ikiuzwa na cooperative societies, aggregators wauzie mashule na wauzie sehemu nyingi zingine. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo nani bambetaga Dennis mutuma muthomi riboti we murimi wa mbogo nego tukinyeria muthiezo nteto cietu
Meru TV utukumbithirwe ngikwendagira kagita gakega na nkoro kiweta na mbere na gukenera mibango yetu yombe ya Meru TV. Tawithire tukwiraga aja Meru TV eta na mbere na gucionera mwanya.